Aigi wahang se akhoi aigi ming aribam Noktuneswari Devi SKTB gi legal advisor ado ai wahang se ojabi mor ado akhoi gi kaiku amadi akhoi gi mahesa hangjage akhoi gi India gi foreign policy se akhoi gi tainaba in respect of akhoi gi thangnari ba country Myanmar amadi sin kuki ga loina basida akhoi gi handaki thoi ba wafam sida foreign aggression laire haibase akhoi loina admitted fact oira adu oiragadi MP ama oiragadi akhoi gi hojiki foreign aggression sina Manipur gi integrity da amadi India gi integrity da saung so la ibani whereas akhoi gi India gi policy sina ultra-adverse to the constitution and the community at large akiba gi masamu oirakpo oibanina MP ama oiragadi kadi thabak paikhat pigani haiba wahang si ahaki wahang si akhoi gi mahesa hanu khumbiraga kaiku khumbiraga amadi ozalagi aroiba wafam se taningi foreign policy gi matang sida amak aina nasana haijaning badi kaino haiba matamda ngasi bawo dum soirega lai tawriba se thabak oina pangate hojik su yengbiyo akhoi gi border se akhoi 400 km approx ni ado border fencing tawni na tawriba se 10 km muktang oitangai re hojik aduna takpati thabak se implement tawba ma yuar wat li ba tawriba se for yengbiyo FMR lokthokre akhoi gi free movement regime lokthokre na hare lokthokre hare hosi bogdai thabak oina implement tawbadi udri 1950 dagi 2004 bau chatna ramni base changba yarmi se Myanmar dagi 40 km ne ma mane khambira dun 40 km nifu changba yabran hekta aduna adu manung du da kyam changa mani aduna pangal le ba NRC sana han base 1951 dagi chatna han gadab ni hari se kari gi no hai matam da FMR se 40 km sang basu yarame adu matun inner line permission lokho ome adu taraga ani si le lokho ni na akhoi gi adu matun da 2004 dagi amo huji pol chatna mi se mane khangbira dun 16 km aduna huji pre-movement regime se lokho kre hare border akhoi gi Indian border kha basi su 400 km approx ni adu huji 10 km dang ne ba kharis adu taraga akhoi se theory da sum naina le re ba khoi every time theory implement tawre have pass tawkre haraure mayam wan akhoi gi mayam se haraure adubu thabak oina paikhalak pra haibadi ibu utaba haitare daras so akhoi khwaiding maru oiba se kari oira me haiba matam da implementation education jine education gi parts ma sunga lawdre akhoi aduna ngasi akhoi wari base education part what pagine FMR lokthokre haiduna mayam loi haraudana thagatli ba thabak oin tawbra ne tawde adu kana ne yengsen doino kana na hu authority kana mane yengsen doino ba aduna mayam phagi oina hainari do thika am leire border fencing gi thika logera ka hainabani sengna harab aduna tawriba mayam se akhoi gi thabo oina implement tawba se wali aduna external affairs paibiramba union minister bu leibigre leibasida kaidawe siguma mayam se yengjalam akhoi gi state sida kaidoribano si India Manipur gi threat nate si national gi threat ni haibase mipum praja khodi mana khangabane aro si thabak oina pangkhalam deba kari tawribano chahi manga kaise sangram matamni is a very long days is a very okay am sagraba matamni sida tawba ya base one day se calculate torokanda ai external affairs ama paireko minister am paireko adudi ai na kai dobu yage akoi India gi issue that Manipur gi threat leire sidi hai taragadi mayam tawramba ya mayam laikre hai tare aduna mamana uji hangbira iba koi foreign policy gi matang sida taseng na haraga je shankar ai mamasa maksu dum thengazaraga sigi matang sida ai phaman khanazagre ai gi khoi gi border fencing gi matang sida ai masama ka unaraga haizagre aduna sigi matang sida aina mamada kitang sigi matang sida phongdok nimba education gi part adagi akhoi gi implementation gi part se what pagine akhoi nozi what if se ado mada phongdok ningi tasena foreign policy gi matang da hairo gati hojiki hainari myam sing do akhoi gi border se sagi khazalani tawrani ada to na koire tawri se koire matam sange akhoi matam lam henje tasena ai si border gi matang da ai samak se ai je keno chatloi akhoi gi kotharom na chatle matam de kan na hok matam do irang thok matam de isa chatle ai even ai family pur chatle ai saktiman tong ji nga chatle lam henjen de do chang bagan da lam yam thi henjel lam me isa na pillar ma pu chang ai even social media thagalak pani matam du da lam yam henjel le na adu kadauge da sona kanda mu sona kali kai ha so henjen de mu mari tong rak pat si po confusion na le ri adu kha ba mu hore na hare border kha ba hore kai da si permanent temporary kha ba honi
matam kharagi oina adu kona muk chapchan owner kan tawni adu gumgi confusion am pi bai tara khoi ju gyan mangba adi tawri ngai da chap chaba karino haba khangdu og tawbam phabam lei bisi bodu fencing man jan tawle ya punte bisi hoji tawda pochu bu lo sam ngam drisne kam koi tawri je koi re bodu fencing gi matan ngang na ri tawri sing se da I motadi center gi oigera ama gi oigera state gi oigera hoi government gi di tawri na sum hai adu taw delay to chai ka chang na lai hoi khar bu tawri hoi uri tawdi ui tawdi dai bidi yaroi adu busi loisen ge na hai ta ga di issue di mem to praja sai di issue di mem pokhle asi matang da hoi bodu pillar gi matang da fencing gi matang da pokhle ba adu akoi je pokhle maga mai ji pak te issues mem je mai pak to loisen gi ba ho maga wa law mani adu gi mi asoi mang yaw ni issue da adu ga khai tap thagi to loisen gi ba to oi issue gi mang tani ko bodu gi ko ta na te bi da adu en aina patanin hajaning badi ta seng na hojiki moi andi tawre na haibu hojiki haribu sing taw mai pak se ta ga hoi praja khoi chi responsible loi je ba natraga di yaroi ba sonda gi di tawre dum ha lega khoi penthok bi akoi ngai ying lebi aduga matam du issue la kan amu thola mu ngang bi amu kaw thuki bi tasin akoi citizen mo oi ta ga di akoi gi manpur ngak pa je akoi duty ni manpur gi praja mo ina akoi lamje ngasi bu ngak pi da be di intinu ngai ni ying bek tab de ne ba ngasi akoi si china phang I ba je aduna akoi ju as a responsible citizen mo indi akoi ju haribu po sing ji plop sruk yamina bam taka le je haja ki ma thank you Simna hang big question du da aina ahamba preliminary gi observation matong han tham so ke external aggression lei hamu hai lei te mu hai handa ki thoi ba tha tarama thoi muksi da ko thaina kotelia na iramba chanakya gem lei moina pamba political project ama ta na bhona da miam se convinced to nga moi the word ga di confuse la loi bam le ba if you cannot convince people make them confused adu yam man ba pot jam theng nei handak se say for instance 355 chalai ribra chalai dabra ai khut pullaga lei amu hai amu leite hai dg hapai wo order tholak pa natraga na security advisor hapa tholak pa da center na hairak pani mu hai order thok put na governor gi maming de tholok kumba ko clarity mere leita base handaki aina sum uba handaki thatara ma thoise yamna chawba game plan amada including akoi gi intelligential state leisi bawta clarity ma leina bo hona da ba da ta amanda mungang to se akoi yok sele so foreign aggression lei si official amana lei hai amana mu lei te mu hai aina mu repeat to da su yar ba ne se akoi gi press na karina masi inbam changeb aseng je kainon governor na mahai cm na mahai home ministry na floor of the house na mahai sina ai gi suspicion se larger handak to rei se larger political game plan amada ai khoi je confused bara chalala ga thamma gi pot aman lei ena lauje ve na ko aduga masi ga mari leina ba foreign dimension de yem ga khoin u ga da basi geopolitics some larger churning amoji world to re se largest economy is the US, around $21 trillion lay. Chinese get around 14 muglay. Marakta lay say Germany ga Japan ga ne 6-7. I'm thinking the drastic change hung lay. India is the fifth largest economy ni hosi. 2011 adai the 2021 adai the India se. So India is dreaming for a major player duga hanadagi koi gi competitive particularly 1940s dage horak pada Chinese revolution laga moigi Chinese gi republic communist party na lorok padagi India gi policy da akoi Manipur da sokpa malay the communist takeover of China 1949 gi akoi major thoi matam se sina akoi ni yenga da bada India gi policy gi foreign dimension ma domestic affairs da tum so say for instance Atal Bihari na akoi gi Sardar Vallabhbhai Patel na communist takeover hek to buga chithi Nehru de iba da palle neba sigi fringe north east leba kangbu se India da su loyalty leba nate moi se pro mongoloid prejudice leba kangbu ni sigi suspicions in a drive torok pa decision ni Manipur gi merger ga thoise moi gi instruction da considering the strategic importance and backwardness of the state, government of India has decided to take over Manipur and hire in it.
sigi strategic lens te yeng base dum une bon se Chinese ki take over tro ko do aina masi pusanjare se karino da matam dugi ka chap manana ngasigi new orientation ama global dimension ama thoi bo se rise of China competition be adu hana leramba European powers economy India ki makhalo in le horeba hojik mayam na partner is Germany ga Japan ga su khara lerega di maning thangaurani India will be the third largest economy high never so proudly we can claim hojik akoina UN member when one of the nobody is going to stop Security Council the late masigi new dimension gi pot ma chaw na yauri ba ngasi khoi manipur hojik thois Okay. I must explain to you the answer is the Hosik Toy global dimension, no being sever. Burma, see Hosik, Myanmar, see Hosik, Kaibia, we translate Hosik, Chinese, Russian, and Israel and America on one side. The India Gimagi, small sphere of influence, Chittagong Hill tract, then Chin state, Hogis, the Maraks, the India from Sanariva. Adugi pot ngak tane was small player ngak tane was why su ga tawri mayam se sigi dimension ji yeng ak pamatam da akoi na khan ga da base aina as a MP as a ai khakta nate manipur gi intelligence maru na khoina hangbam thokpo question je sine ba Jai Shankar na we cannot afford to live with unintegrated border regions have a mana lecture ma pi with the high unintegrated border region high base national integration the yaw the bay area haibane moi adugi step number 370 lok thokiba Kashmir thugai griba aduga Manipur da tawriba politics aigi mon matungina the princely state ahum magi saktam kaidana 75 years lembada Kashmir kai gre Manipur se husik thugai re insurgency lebe area ni si once and for all stop tawrapagi dimension achoba ma yawri baduna when we talk about foreign policy and Manipur akoina haibdu say please you have been looking at us through a security lens right from the day one in 1940s onward. Aikoi the citizen amo in a yengba ngamdabagi security lens that uba not as a full-fledged citizen suspicion ga loina ba ma yaw risa masikari gi no haibe se aikoi hangbam to ever as a scholar as a citizen on the floor of the house aduna sigi right from our say instrument of accession the defense cyber say ko in state amo in surrender tawrabani is the responsibility of the government to defend Manipur as a state kind high bagi potnama ki the vidai ko intellectuals who politicians who high bam changeba it will be my responsibility to say the same thing even on the floor of the house in the parliament if I get elected. Okay.